Kua riri koe nei hana? Ai, me haere tātou inoia nei. He tino a tāhua tēnā here nei. Whakarono ki ngā manu. Ko te ngahere te kāinga o ētahi o ngā manu Māori. E kui, he maha nā tūmomo manu Māori? Ko ia, titiro ki te rākau rā. He kiriru tērā e kai ana i te miro. Titiro ki ngā huruhuru o te kiriru. Āna, te tāhua hoki. Tētahi kiriru mōmona tērā. Ai. E kui, he whaina mō ngā tāngata patu kai rāna i te kiriru? Nērā, i ngā rao mua, patu ai, kai ai hoki te Māori i te kiriru. Ai, e ai ki tēnei pānui, kua mimiti haere ngā kiriru. Nō reira me tia ki tātou i ēnei manu. Kua mārama e kui? Whakarono, he hake nei tāua tani. Ko te tangi tērā a te tui, kitea ai tērā manu i ngā ngahere me ngā kāri o Aotearoa. Pēhea te āhua o te tui. He pango o ngā huruhuru, he ngutu roroa ona, ā, he huruhuru mā kei tōna korokoro. Kei hia ia? I rā, titiro ake, he tui tērā. Ka rawe e moko, he tika tāu. He aha te kai a te tui. Inu ai te tui i ngā waihonga o ngā pua o te kōwhai, o te harakeke, o te pūriri, me e ramo mō rākau.